Danas ću vam pokazati kako ubaciti mod u GTA San Andreas. Znači, ovu stranicu ću vam ostaviti u opisu ispod videa. Potreban je jedan program po imenu Cleo da bi ubacili mod u ovu igricu GTA San Andreas. Znači, ostavit ću vam i to, znači, u opisu ispod videa tu instalaciju. Da pa krenemo, evo, dobit ćete, znači, i ovdje imate GTA San Andreas, znači, imate sve, zašto želite, oružje, slike, videe, auta. Evo, ja ću ovo izabrati, znači, idemo, znači, hoćemo da skinemo, idemo download, kliknemo tu i onda start i izađemo. Sada otvorite ovu VNR, minimiziramo, otvorit ćemo ovo. Šta sad treba? Treba naći, znači, folder da vam instaliram GTA San Andreas, znači uzete tu, nađite folder po imenu Cleo. Sada u ovaj folder prebacite sve ovo, znači, što se vidi u WinRAR-u, znači sve. Idete ovdje yes, ovo otvorite, znači prebacite na posebno yes, i to je to. Znači sad ćemo vidjeti da li radi to i kako radi, kako se uključuje. I evo nas sada kako aktivirati ovo. Znači, pritisnite na tastaturi tipku shift i otvorit će vam ovo. Znači, imate sada, možete vidjeti, vozite lijevo desno, sve normalno. Sada slovo J, vidite, pomjerate i lijevo, desno i E. Znači I je pravo, J je lijevo, L je desno, a J je lijevo. Evo, sad vozimo. To je to. Hvala što ste gledali još jedan džep tutorial. Sljedećeg videa, doviđenja. Vidimo se u narednoj epizodi.